Pozdrav svima! Ja sam Josip s bytebox.com i danas ću vam pokazati kako aktivirati Aeronet roaming internet opcije ako koristite pretplatu, to jest ako ste Aeronet postpaid korisnik. Roaming internet opcije omogućavaju vam da bezbrižno surfate dok ste u inozemstvu. Do izbornika za roaming internet opcije možete doći na dva načina. Jedan je da idete na glavni USSD izbornik pozivom zvjezdica 555 ljestve i onda s tog mjesta navigirate do željenih opcija. U ovom slučaju unesete 1 za aktivaciju i onda 5 za roaming internet pakete. Druga i jednostavnija opcija je da otvorite telefon, to jest birač, unesete zvjezdica 555 zvjezdica 6 ljestve, pritisnete pozovi i nakon par sekundi pojavit će se izbornik sa svim opcijama. Imaju ukupno 3 opcije koje aktivirate tako da u polje za unos unesete odgovarajući broj koji je naveden kraj naziva opcije. Sada ću vam pokazati kako aktivirati pojedinačne opcije i što koja od njih znači, a nakon toga i kako riješiti potencijalne probleme, na primjer ako vam podaci uporno ne rade u inozemstvu. Ako unesete broj 1 i pritisnete pošalji, aktivirat ćete opciju roaming internet 100 MB. Ova opcija traje 24 sata od trenutka kada ste je aktivirali i na raspolaganju imate 100 MB prometa. Ako unesete broj 2 i pritisnete pošalji, aktivirat ćete opciju roaming internet 250 MB. Ova opcija traje 5 dana od trenutka kada ste je aktivirali i na raspolaganju imate 250 MB prometa. Ako unesete broj 3 i pritisnete pošalji, aktivirat ćete opciju roaming internet 1000 MB. Ova opcija traje 30 dana od trenutka kada ste je aktivirali i na raspolaganju imate 1000 MB prometa. Sve navedene roaming internet opcije se automatski deaktiviraju po isteku trajanja ili nakon što se iskoristi uključeni promet. Nakon što vam opcije isteknu, ne morate se brinuti za dodatne troškove jer Aeronet automatski deaktivira podatke u roamingu. Na službenoj Aeronet web stranici možete provjeriti u kojim sve zemljama su dostupne ove opcije. Nakon aktivacije bilo koje od navedenih opcija možete slobodno upaliti mobilne podatke u roamingu dodirom na ikonicu mobilnih podataka. Ako vam mobilni podaci i dalje ne rade, to je zato što mnogi moderni telefoni automatski ne dopuštaju mobilne podatke u roamingu. Ja ću vam ovdje pokazati na primjeru Xiaomi telefona kako omogućiti podatke u roamingu, a slična procedura je i na svim drugim uređajima. Idete u postavke, dodirnite SIM kartice i mobilne mreže, međunarodni roaming i tu postavite da želite uvijek dopustiti roaming podataka. I to je to, mobilni podaci sada bi trebali raditi u roamingu. Ne zaboravite samo isključiti ovu opciju kada vam više ne bude trebalo.